don kan ne sedang gejungi gejungi kadai na tu por karwe bije menang step tejing sang nama ban sedang show bije nomor ni layo permission ni sedang na tu por show bije kai nomor ba ki bobon para staff jungi kidai ki mena jengai tinglas sedang na por karwe bije tinadu karwe bije hi kemud por fai ni don ni kinu try jongga business ni kidai kinu teaching staff oi kajing ki gejungi kadai ke bangin bitan kata kajing beteng gejungi ru kadai baik mir labat sini amar ngila ada biarai ada regional meeting hi ke bangin long hang ne hi menang ni tayo ko lek no ngila rai bangin long ya ni kajing ki gejungi ke sit indefinite sit demonstration indefinite kemat ke bangin sedang nadu mentasi ke bumut bangin syong menta bat sini bat mir adu ba ke sarkar kanda jawab ya kajing dawa kajing Ajing sya na galyang jong kabor sarkar ngimpat UI bikin wan hangni ndrai lungba ka city ka bangiyo mencisni na galyang jong sarkar ko amba ken ai ni tang 100% na kai ka bangi dawa ndrai ngako ban ong syai hangni kapor ba kani ka 100% ngin pedang ngi ada brai menne ngin pedang hadu mentar ngin pedang 100% kana ko ban ong ru ek sarkar bangi ngim dei ginokrang ba ngin suhun kan ya kai ga PI tenre kijing dawa ka jungi kadai ba banginyo yang 40% nang ta ka seniority ro ka di bondon nang ta kan annual increment pi menne ladangi stick itu 100% kamdon ko no increment kasulong ba kasulong ba kumba ay ka to plan ja ka bondon ni so tu so ingim dai gi ba kum kita ngi dai gi breo tingin nakwa banong sa sarkar ba di bon skutu ba kijing dawa ka jungi kadai bangi dawa bi hok bangi dai banyo ta dah kamat iklaman bani kedu bangi kemunia kan ya kira bangi ajing sya menen ilayo ika kubor ba komisioner sekretari jurisdiction ko bani kedu bangi mo menne janmi lai bije retep na gino ma gidaw ngintep imat umnut man fia sengina kemno to cancel no tingi up ni hang ni isong bi hang ni tingi ne bitang ni kan kijing kijing kani adem prasnam balik ke simpor prasnam nomor bangi ngi up ya ke sarkar bahkan page laming ikmi linti ba ke sarkar kadiban kalau gumkah kemi kadiban skutu igi jinul kam gujungi kuan tenrai hadin ba UI ba ke sarkar kamle ai gusna aja katra ngila persor ling ba ke government keberim kabadai ke MD1 MDA1 digani ga MD2 ko menta tingil asdam maniai mentala lai teli gisnam kabangin yakhi bandawai kan gi ki tu lok jumi teng aku aru ban bentuk sabi ba kan ga prasnam ru kadai ha ke era jong ni sarkar MDA1 bat MD2 kampat don kan no commitment ru kabakan ay ka benefit nam ta jungi kinong try SSA kena kaliang jungi ngin pitu lara ka sarkar kam ay ganu no jing jubab tingin ha perkhat di kiwai pat kilan kilinti kum no bingin jam sakhmat ban penjor ya ke jing ki ke jungi bangin pensyai mo dia kidon ki kot kuat bagi penmi kita kiski ki belalet ki pon belalet ki boong yangi ba ngideki no train ki school ba pher jong ka SSE ndai ka long kumni gen ngideki flagship program jong ka government of India kabadan na do cluster level do state level cluster level ngidon cluster resource coordinator dan ni cluster resource person dan bandros pakwe ya hapo block level pada ki block resource person dan ki block resource coordinator ki dan ba ars pa sa rungut ambare te dan tare ngidon ki block MIS ki badan life pandai ki block sa pui mentak dan sa pui ki block te ngidon pada segi block DO ki badan ha block ngidon pada ars pa wingut ki block accountant com support staff badan ki block level ngidon pada segi ba district ki dan ki coordinators prepare but staff ba atusan hadu life pungut ha state level rungidon kumba ha pengisong ha ka state project office ka bangidon kumba life pung atusan kumban pensyai kemudian ngiyong ngidon nadu cluster level ki cluster resource person dan ki cluster resource coordinators kumban rispak hadwingut ngidon kumba block resource person ki block resource coordinators kumba arspa sampun ringut ngidon kumba life wingut ki sapuingut ki DO hapo block level sapuingut ki block MIS block level nang tabre ngidon kumba state district level ki badan district mission coordinator office kemudian kumba ki
coordinators bepair in different interventions. Di kita rungidon kumba artusan hadu live pungun. Di state level rungidon kumba live kongkit coordinators bepair di balik ke program. Kiberan live pun hadu live sangun. Kita gidi ki hierarchy jungi gidi nong tray dengi ong gidi implementation agency jong kanika program jong samagra shiksha ke. Kadi fall under the education department.